Okuchondozo kwakozirwe socio-economic indicators Uganda omwaka gw'2024 nukoreka ngu bucweka 81 n'obutonyeza omwenda harigana bw'abantu nibatunga sente ziri ahansi ya $200 n'obutonyeza 15 buri izooba ekirikumanyisa ngu abantu abo nibatuura omu bworo. Gavumenti kurabira omu miringo etari emwe n'emwe omuri okuhinga omwani eriyo neerwanisa ekizibu eki kandi Mureka Mukama owabiireho minisita w'okureebuuza eby'entaasya n'omwe mu binegiize ehuriro egi. Ehuriro egi niyo kurwanisa obworo omu maka. Eki ntwire ninkikora munonga nakuno yangomba ntwire nagabire y'embuzi kagaba y'ente katimba y'amaizi baitu abo kugira ngu amaka gagire okugahindukaho. So hati nabareetera omwani nk'omurika gwona arikutandikira omuri tawuni kanso ya Buremba muragabira obuti bw'omwani emitwaro 2 ekika kya katingizi ogurikwanira omu mwaka gumwe n'ekicweka. Habwokuba omwani hati gurimu akasente kamaani mbwenu otagutwara okabura kugujota kugubyara. Nakusimaho nareba kwija kandi mukwate ekyo n'abahingi boona ogwo omwani gwona oguryaha haba kuguhinga atakagira bagutwara bakagumiza mu nda y'emiti. Niza kubaretera abashomesa omukwezi kwa 10 abari sente zange babashomese. Abatunga omwani bayireka kusima ahabwe ehuriro y'okubiiha omu bworo. Namunonga nkitwa abakyara kugira ngu tufune entunguuka twihe mu sente. Akuba abakyara twine ebizibu bingi ebikwatirine na sente konka Mureka Mukama yateekateekaho ngu nitwe tufune entunguuka. Brazil omunsi yoona niyo erikukwata omwanya gw'okubanza omu kuhinga omwani. Omugandi ba inginiya b'eby'amaizi omuri disitulikiti ya Mitoma batayire omu nshonga z'okukora amaizi ga mutare omu Ruhinda South kandi hiine obuhabuzi obubahiireyo omu kukora amaizi obwine okugenderwaho. Ati akajwa ko kwenda kutaha kakwita biliyoni macha azita kanerya konka toreka kwa wanonda kwombeka pipe erikuraba omukashe muzayo ninga shikuwa wanda kwombeka pipe yanjye kanjite futisha tanzi tukwe ujuye yombeke indabayigwe yine ki yakora amaizi aga gakatandikwaho abakazora foundation kandi ntubahamiza kugira ngo kumara agasimeje mwagakoraje ntwija kuturetera abari kutuhereza obuyambi batongere sente abo kwenda ngo amizi geyongere kuzo myanya eyigatakagirimo. Screening no wetarakozwe ko artist na designers zine kuba kugira ngo in future aya bakomere gakwana ngenda kuyongerayo gine capacity so design yeshime kwerho ahani henda pipe ya inchi 2 ahani hende mwere chweka ahani henda zinga ebyora nbabire na so nicho tajya ngo atobya bitandikire involving mu abinatandika nabo abiya abatine ba sociologist ba hydrologist ba professionals at least nabo bamuha amagezi akomushaho ikinta kikozire tori mutara yunga uri magomborera gone nyakizinga egi project ebire yazayo haza abantu bakamabita bakanga bakajibinga omwami kazoro gwabera part of the obena tuhagira ngo amizi gazenkahi gazenya kizinga obwa hati tanka zahereze kombekwa ahibinje bariyo nubonjera okutimba emufureje okwenda ngo batunja amizi ago batwire batine na n'obuhabuzi batuhereza okongera amirimo eyitubintu kukora twabasimba munonga abo kuba emwe tubeta kubimanya atwaza kubitereza kandi ntwesiga ngu nubaza gumana batuhereza obuyambi kandi twabikireza gumana basupervising omwanyo omurumogu bakwatanise na engineer wa Kazora Water Project kandi bagume bakwatanise nitwe na district na partners abandi nk'aba National Water bayi nabo bino obuhabuzo bundi kandi bino obwese. Abatura bahijirwe okukozesa Village Bank zikazora Foundation yatandikire omukurebera mizaga. Amakuru agashya kwa Timothy Mushabe na Sheikh Abdulatif.